Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün fevral'ın 12'si salı kunu. Aprel'nin sonuna kadar apiste Moskva'nın Lefortovo rayon mahkemesi da 4 esir Ukrayna'da nascısı advokatlarının istinav şikayetini red etti ve onlarını taqiqat tevkifhanesinde kaldırdı. Bu Yevgeniy Semidotskiy, Andrei Pryska, Roman Makryak ve Sergey Tsibizov. Bu denizcilerini himaye etken advokatlar takımının rehberi Nikolay Polozov bildirdi. Onun sözlerine göre mahkeme oturuşu kapalı tarzda ötkürüldü. Jurnalistler, diplomatlar ve konsullar tek mahkeme kararı ilan etilgen vakitte içeri davet etildi. Bunun ile mahkeme davaga Avropa Şurası Parlament Asambleyasının rezolütsiyasını koşmağa red etti. Bu rezolütsiya Rusya hakimiyetinden denizcilerinin azat etiluvini ve olarga Женева şartnamesinin kaydelerine esaslanıp davranıluvini talap etti. Fevral'ın 8'inde mahkeme Vladimir Terещенко, Sergey Popov, Bogdan Glavash ve Andrei Shevchenko'nun apis müddetini uzatkan edi. İstinav bergenimizin maksadı bir dengişmeler olur dep umut etkenimizdeki elbette. Bu gerekli prosedura. Endi ileride insan hakları Avropa Mahkemesi'ne şikayet verecekmiz. Şunun için taktik vazifemiz becerildi. Yanvar ayında Lefortovo rayon mahkemesi 24 Ukrayna denizcisinin apis müddetini Aprel'nin sonuna kadar uzattı. O zaman episi denizciler harbiy esir olganlarını ve şatlık etmeyeceklerini bildirgen ediler. Şimdiki vakitte advokatlar bu mahkeme kararlarına itiraz bildiren Noyabr'ın 25'inde Kiriç Boğazı yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanında Nazaq denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berodyansk ve Nikopol katerlerine yanı kapı reyd bukserine hücum etip onlarını zapt etti. NATO Ukraynaga bağlaşım azası olması için pek çok yardım etti ve onun Avropa-Atlantik intiluvuna kol tuta. Böyle sözlerine NATO baş katibi Jens Stoltenberg Ukrayna'nın esas kanununa denişmeler kırsetiluvunu tefsir etti. Matbuat konferensiyası fevral'ın 13'inde Brüksel'de ötkürülecek NATO memleketleri müdafaa nazirlerinin kuruşu varfesinde geçirildi. Kuruşuvda böyle meseleler müzakere edilecek. Rusya'nın tecavüzü ve Amerika ve Rusya arasındaki orta ve kısa menzilli raketalarının yok edilüvü hakkındaki mukavelenin Moskva tarafından bozuluvu. Ukraynaga her taraftan kol tutamız. Bizim trust fondlarımız, programmalarımız var. Ukraynaga onun müdafasını kuvvetleştirmeye yardım etemiz. Onun harbiy deniz kuvvetlerini arttıramız ve Avropa-Atlantik bütünleşuvini elimizden gelgenini yapamız. Gelecek hafta Prezident Petro Poroshenko Ukrayna Yuqarı Radası Ukrayna esas kanununa denişmeler kırsetilüvü hakkında kabul etken kararını imzalayacak. Bu hafta o Kiyev'de ötkürülgen Dragon Capital 15. yıllık yatırım konferensiyasında bildirdi. Ukrayna tarihinde bu mühim bir adım olganını kaydetti ve yatırımcılarını Ukraynaga onun intiluvlarında kol tutmağa rica etti. Bunun ile Poroshenko München konferensiyasında yapacak çıkışının mevzusunu bildirdi. Частину информации про безпосереднє втручання Росії я Rusya'nın kirişimleri hakkında malumatının bir kısmını München Forum vaktinde açıklamağa tırışacağım. Yazık ki ama bu eylemler hep devam etti. Hem de öyle bir fail tarzda. Mesele Putin'in şimdiki Ukrayna prezidentine şahsi simpatiya ve antipatiya hakkında değil. Maksat Ukrayna'nın intiluvlarından toxtatıp öz tesiri altına kaytarmak. Birleşken Devletlerinin Kongresi Amerika ve Meksika arasındaki sınırda tehlikesizlik hakkında bir anlaşmaga keldi. Bu haqda senator Cumhuriyetçi Richard Shelby haber etti. Böylece yana shutdown'dan kurtulmaga isteyler. Amerika sesi neşrinin malumatına göre Kongres Meksika ile sınırda çit çekuf için 1 milyar 4 milyon dolar ayırmaga teklif etti. Bu prezident Donald Trump talap etken rakamdan 4 kat az. Kongresinin bu kadar para ayrılmasına red cevabı. Amerika Birleşken Devletleri'nin tarihinde en devamlı shutdown sebebi oldu. O 35 gün devam etti. Yanvarın sonunda Beyaz Ev ve senatorlar Amerika hükümetini kısa vakitka paranın temin etülüvünün yanartılığı hakkında anlaştılar. Müddet fevral'ın 15'inde sonuna geldi.
Ички телекесізлігі веда 6 қанун лейхаса қында аңлаштық. Хадимлеріміз тәфсилатлы эсабат тазырламақ үшін фааль тарзда çalışacaklar. Шымда айтачағым будыр. Бұл аңлашма қабыл етілсе, үкімет оз ішіні девам етіп олыр деп умут етеміз. Донбасстаки жавозны тоқтатмақ апис етілген украинлерна азат етмек, ордуны кері чекмек ведерал, атеш тоқтатмақ. Бұны Украинадаки Америка Бірлешкен Дәвлетлері әлчілігі Русиядан талап етті. Идаренің Твиттер сайфесінде Русия озу яратқан гуманитар иқтисадиви экологик бұхранларны доғыртмаға девам еткені ве. Бұның әлі 4 ел әвелсі имзаланылған Минск анлашмаларыны да еріне кетірмегені қайдетілді. Венесуэлаға Америка Бірлешкен Дәвлетлері ве Колумбиядан гуманитар ярдымының бірінші партиясы кетірілді. Бұ аш иляч ве әркүн керек олған шейлер. Бұқта озыны Венесуэланың мувақа девлет башы оларақ илян еткен мұхалефетчі Хуан Гуайда хабер етті. Америка Бірлешкен Дәвлетлері Венесуэла сәкенлеріне ярдым етмек үшін $140 миллион аярды, ама президенті Николас Мадуро незаретіндеке арбилер Америка юклеріні блок етелер. Мадуро озуды Венесуэла әйлесі үшін гуманитар ярдым йоллай, ама адамларының айтқанына көре етарлі қадарды гіл шының үшін ерлі сәкенлер аш ве иляч алмақ үшін қомшу Колумбияға барып келмеге мечбурлар. Венесуэлада бірші yok, asla бірші yok, ilacılar da yok. Aşamak için Kolumbiyaga barmak gerek, tasavvur etiniz. Hasta adam sınırdan geçmek gerek. Zorbalıklar, cinayetler, açlık, adamlar erkun ole. Hükümet bu sanki yalan ve hakikat değil dep ayta. Adamlar ise hastahanelerde oleler çünkü ilacılar yok. Январінің 23-інде мұхалефет ферқасы елбашчысы Хуан Гуайда озыны Венесуэланың мувақа девлет башы оларақ илян етті. Адамлар амелдеки президент Николас Мадуроның истифасыны талап етеді. Халқ ве мұхалефет ферқасы оны қабаржылықта ве мемлекеттеки иқтисади бұхранда қабатлай. Гуайдаға Америка Бірлешкен Дәвлетлері Канада ве да 19 мемлекет қол тұта, олар Мадуро яны сайлавлар кечергенini талап етелер. Мадуро талапларыны керчеклештірмеге рет еті, она Сурия, Иран, Қытай, Түркия, Белоруссия ве Русия қол тұта. Мадридте Каталония бөлгесінің Испаниядан айрылуыны истеген сабық Каталон елбашчылары махкемеленілі. 12 сесечі девлет параларының исрар еткенінде вейсиян чықарғанында қабатланыла. 9-25 елға апис етіле біле Каталония сабық ребері Карлес Пучдемон махкемеленгенлері искелесінде yok. Референдум өткерілгенінден ве тарафдарларының яқылануы башлағанындан сон о Бельчикаға қачып кетті. Каталония мұстақилігі қында референдум 2017 сенесі октябрінің бірінде кечірілді. Испаниядан айрылуға бөлгенін 90% қол тұтты. Мадрид рейберовы қанунсыз ве анайсаға зыт келген деп сая Каталония мұстақилігіне қол тұтқан ве референдум тешкілетілігінде иштирак еткен сесиятчилер яқаланылды. Ғайет чоқ вақыт девамында сепаратистлер Испания бүтінлігіні, анаяса низамыны ве махкеме қарарларыны көрмемезлікке ұрайды. Олар бұны Испания үкіметі оғынде япайды. Үкімет есе бір түрлі қаршылық көстермейді. Шунын үшін бізім фырқамыз махкемеге мұражат етмеге мечбур қалды. Біз бұны тоқтатмаға істейміз. Үрметлі серджилер, бұл дақиғаға бұл сонки хаберіміз, дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olunuz, ozunuzge muqayt olunuz, sağlıqnen қалыныз, көрішкенже.